Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u prvu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pričati o nekakvim osnovama koje bi trebalo ispoštivati da bi trening sa psom bio što uspješniji i uživajte u ostatku videa. Kao što sam već rekao u početku, danas ćemo obuhvatiti neke stvari koje stvarno mislim da su neke osnove koje bi trebale biti sastavni dio svakog treninga i bez kojih ne bi trebalo započeti trening. Jedna od osnovnih stvari kad se namjerite raditi sa psom je to da bi psa trebalo prije bilo kakvog rada ili prije bilo kakvog treninga prošetati, da pas obavi svoje fiziološke potrebe, da se to ne bi događalo tokom treninga i da vas ne bi u tom prekidalo. Te da bi samim time i trening onda bio što uspješniji, da bi se vi mogli koncentrirati na pravilno izvođenje forme. Ono što ne treba, većina ljudi radi sa nekakvom hranom kao nagradama, tako da prije samog treninga ne bi trebalo hraniti psa, a ne samo zbog nagrada nego i zbog fizičkih stvari, jer svi mi kad treniramo, kad idemo trčati ili nešto, nećemo se najesti pa onda ići trenirati ili trčati. Svaki trening bi se trebao sa psom odvijati na povodniku. Zašto na povodniku? Zato što imate kontrolu nad psom. Ako nemate povodnik u ruci, nemate kontrolu nad psom. Primjer kod vježbe dođe, ako ćete učiti psa da dođe, pas vam nije na povodniku, vi mu kažete dođi, on ne zna šta ta riječ još znači, a vi ne možete nikako utjecati na psa. Kad vam je pas na povodniku, vi mu kažete dođi, on naravno neće odmah znati o čemu se radi, vi ćete ga lagano privući, nagraditi, imate kontrolu nad psom. Zato je taj povodnik jako bitan zbog kontrole i da budemo sigurni da će pas pravilno odraditi vježbu i da možemo utjecati na to. Jako bitna stvar kod samog treninga su same pohvale i nazovemo ih kazne. Pohvala treba biti pravovremena, to je jako bitno. Znači ako ćete raditi nekakvu vježbu, na primjer sjedi, u trenutku čim je pas sjeo je bitno odmah nagraditi psa, da mu pokažemo šta tražimo od njega. Ako ga ne nagradimo odmah, on napravi nekakav dodatni pokret, nahranimo ga nakon toga, damo mu onda nagradu, pas će to početi povezivati sa tom nekakvom drugom radnjom koju je odradio umjesto onog što mi tražimo od njega. Znači nagrada treba biti pravovremena i to je jako bitno. Nadalje, same zapovjedi psu ćemo u početku kad tek krenemo raditi sa psom, kad krenemo raditi nekakvu vježbu, sama zapovjed kao zapovjed, opet možemo uzeti sjedi, će biti glasnije, kasnije kako pas to prihvaća, tako ćemo to stišavati do nekakve normalne razine, a možemo, ako želimo poslije, kod utvrđivanja same vježbe, to svesti na nekakav minimum neke glasnoće. Ono što ne treba kod bilo kakvog treninga i rada sa psom, ne treba žuriti. Kod pasa je za sve potrebno vrijeme i ništa ne ide preko noći. Opet možemo za primjer uzeti vježbu sjedi. Kad krenete raditi vježbu sjedi, vi ćete morati ponoviti nekakvih, računajte si 100-tinjak puta, dio gdje ćete vi odraditi to sa psom i nagraditi psa. Nakon tih 100-tinjak puta pas će tek početi povezivati, shvaćati šta mi tražimo od njega i nakon toga će pas to početi povezivati, kasnije onda to možemo utvrđivati. Ono što je jako bitno kad se odlučimo već na trening je paziti na formu i na pravilno izvođenje vježbe. Već smo to spomenuli prije. Ako nešto krivo izvodimo, ako ga nagrađujemo u nekakvom krivom trenutku, to može sve biti kontraproduktivno. Zato te nekakve minute koje smo odlučili iskoristiti za rad sa psom trebamo što bolje iskoristiti da što pravilnije odradimo i napravimo vježbu. Zato treba paziti i tempirati nagrade kako treba da bi pas to što bolje povezao. Nekakav kraj treninga uvijek bi trebalo završavati kad je pas najbolje odradio. Znači ako radimo trening, nešto smo si u glavi zacrtali napravi 10 puta, ako nam je 7. put pas odradio to savršeno, tu završavamo trening jer psi pamte ono zadnje. Ne treba ni pretjerivati u treningu, znači opet ćemo uzeti za primjer vježbu sjedi. Nećete sad 100 ponavljanja napraviti u jednom danu, dosta je 10-ak puta u danu, između raditi nekakve kraće pauze, jer psu u konačnici to sve treba biti nekakva zabava, a ne da preforsiramo psa i da pas to zamrzi. 2-3 puta tjedno izdvojiti po par minuta je sasvim dovoljno za nekakve treninge. Ono što bi trebalo isto voditi brigu o tome i gledati da trening uvijek završi pozitivno, na kraju svakog treninga se poigrati sa psom, izbacati mu lopticu, natezati se s njim sa nekakvom špagom, nekakvom igračkom ili što god već pas voli. To su bile nekakve osnove koje bi trebale biti sastavni dio svakog treninga, koje bi svako trebao znati prije nego što bilo šta počne raditi sa psom. To se može sad još puno ići u širinu, u dubinu, ali onda bi ovaj video bio predugačak. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, nemojte zaboraviti klikniti subscribe i like i vidimo se u sljedećem videu.